Yesu nashimwe abakunzi b'urukundo gatatu TV amahoro y'Imana abane namwe muraho murakomeye bene data nshuti z'umusaraba nanjye ndaho ndashima Imana iracaturinze mwibi byorezo bibiri byaduteye ino turi nkuko na postinze video ndabwira ko hari ikindi cyorezo cyaje gishasha kirahari ubu ino butiko turagwana n'ibyorezo ibyorezo bibiri bene data nshuti z'umusaraba nukuri kandi n'ibindi biri imbere biriko biraza gusa nitwihane Imana ishaka ko twihana erega bene data ndazi ko muzaza muntuka mumbwira nabi ariko sinzahagarika kubabwira sinzareka kubabwira nzababwiza ukuri by'Imana ibanshizemo ndazi ko muzangira umwansi wanyu ariko ndakubwije ukuri nzakubwiza ukuri untuke kuko ngewe ibitutsi bizatuma mpabwa ibitsibo ngewe ndabakunda kuko ibyo Imana iguma impishurira ni ibintu bikomeye cyane. Haleluya. Kuja mu ijuru ntago ari ugufyinata nukuri reka ndababwire bene data inshuti z'umusaraba burya Imana irakontora akantu kariko kose kaba kari ku mubiri. Imana irakontora akantu kariko kose kaba kari ku mubiri akariko kose dukora Imana iragakontorora agushize ku mubiri Imana iragakontorora. Bene data nshuti z'umusaraba Imana ntizava mu ijuru ngo urayibona igenda n'amaguru ahubwo Imana izaja mu bantu ikubwire ibyo ukwiye gukora ikubwire. Imana integeka kwigisha holiness murabyumva icyo bisigura abantu bumva icyongereza murumva icyo bisigura holiness. Imana ishaka ko nigisha holiness ishaka ko nigisha ubutumwa bw'ukuri atari ubw'ububeshi. Imana ishaka ko nigisha abantu ibintu by'ukuri bizabatwara mu bwami bwo mu ijuru. Mwene data uri kuranyangira ubusa nukuri uri kuranyangira ubusa kabisa kandi ni waja mu ijuru niho uzamenya ko kumbe ibyo twakubwira byarukuri byarukuri ni waja mu ijuru ni Imana ni wabikurikiza ibitiko turigisha ukabona urinje mu bwami bwo mu ijuru. Mwene data uzanezerwa kuko intumbero yanjye ni ukukwigisha ukuri hanyuma ukaja mu ijuru. Intumbero yanjye ni ukugutwara mu ijuru ntago ari ukuyobora ikuzimu. Intumbero yanjye ni ukukwigisha ubutumwa bukujana mu ijuru. Hariho abantu bari kwatwara abandi kuzimu hakubajana mu ijuru bari kubaratwara ikuzimu babahereza inyigisho zibatwara ikuzimu inyigisho zibagumiza hangaha mu isi inyigisho zizabaho ibintu byo mu isi ariko ntago babwira inyigisho zibatwara mu ijuru ntago babatwara mu ijuru bari kubarabarimbura. Kandi ndababwire mwene data icyo ndakubwira burya inyigisho zirimo ibyo nza ndabigisha nukuri niko kuri muze mu bipinge cyangwa se sibyo ntimusenga muze mufate iminsi mwisonzesheje mubaza Imana ibyo ndiko ndababwira karukubesha muze mugende mwisonzeshe mubaza Imana
Imana izababwira muze murebe ko ibyo ndikunda babwira ndikunda babesha. Uku nukuri ndikunda babwiza, ntago ndikunda babesha. Imana irakontora uwo mubiri wawe, wa mugabo we uri kuranyumviriza, Imana irakontora uwo mubiri wawe. Wa mumama we n'umukobwa, Imana irakontora uwo mubiri wawe. Nimuze tuve mu by'isi tuje mu ijuru. Nimuze tuve mu by'isi tuje mu ijuru. Reka ndababwire bene data, zino nyigisho zo kubabwira ngo mwihane zizagera igihe zihagarare. Ntuzaba ukironka n'umuntu akubwira ngo wihane, kuko ico gihe Yesu Kristo azaba yahagarutse. Niwihane. Iki ni igihe cyo kwihana. Iki ni igihe cyo kwihana mwene data. Iki ni igihe cyo kwihana. Mwene data uri kuranyumviriza, urashobora kuba uri umusambanyi. Nakubwira ati va mu busambanyi bwawe wihane utarimbuka, ukababara. Kandi ubwo nibyo. Ndakubwira ati uri kurikinisha, reka kwikinisha utarimbuka ukandakarira. Kandi ubwo nibyo. Ndakubwire rero, nzaza ndakubwiza uko washaka unkubita ibikoshi. Unkubita ibikoshi by'inuzanye by'amagabye by'amakomenti ababaza. Ntago bizatuma mpagarika kuvugira Kristo yampamagaye. Amavuta basize Imana yarantoranije kugira ngo mvuge ukuri. Nibyo Imana ikirankenera. Imana ishaka ko ndakubwira wihane, uve muko kwambara ubusabwa kwawe, uve muko kwihindura, uve mu byaha byari byo byose ibyitwa ibyaha, uve muko kuraguza kwawe, uve mubwo burozi bwawe. Ndazi neza ko bamwe muca mubabara. Reka ndakubwire, ngimbwa n'abarozi zizahera hanze, n'abashakanye, n'abasenga ibigirwamana, n'abantu bakora ibyaha bitandukanye. Bazakubwira ati toka hapo, sindakuzi. Bazagukubita ati toka, bazagukubita ubwire toka. Kubera iki? Batakuzi. Ntago bazareba ngo wari umuririmbyi. Ibyo ntago bizabigikora. Kuko ubu ngubu abaririmbyi basigaye baririmbana utuntu mu ijipo. Abaririmbyi basigaye baririmbana utuntu mu ijipo. Abaririmbyi, abakozi b'Imana basigaye bavuga ubutumwa bafite inshinge za onapo, zimwe zo guhagarika imbyaro, izindi ngo nukuvyara ku rugero. Abadogiteri b'abakozi b'Imana bashigikira abantu kubaha inshinge n'ibinini ngo bariko ngo baratuma ngo babyara ku rugero. Reka ndababwire, umunsi umuriro w'Uwiteka waje mu isi uzarimbura, nta na kimwe izasigaza, izarimbura ikureho. Kuko ubutumwa bwiza buravugwa, buriko buravugwa hose, ariko nta muntu n'umwe ashaka kwihana. Ngewe ndikunda kubwira ubutumwa, uri kurambona nk'umwansi, kandi ndagukunda. Iyaba ntagukunda nanjye mbese mbanyura mu nzira za mukato nkaguhanurira ibizakugira iki, ibizakugumiza hangaha mu isi. Erega natwe Imana iratunyuramwo igatuma duhanura natwe tukatura amagamba akaba. Ibyo byose Imana irabikora. Erega ndi umukozi w'Imana.
Imana yashize ahangaha kugira ngo ndakubwire ibyo ukora ubireke, ibyaha ibyo. Uko kwikinisha ndakubwiza ukuri, wa mugore we bariko baraguca inyuma. Ndakubwiza ukuri ko ari icyaha utabiretse uzarimbuka. Ntago ndi muri babandi nzahubwira ati Imana ije kugura imodoka, kuko Imana iguha amamodoka n'amazu meza utarinze kubisaba, ariko ubwami bwo mu ijuru buragoye kuronka. Abo bose ubona bari mu rushengero ntago ariko bose bazaja mu ijuru, ntago ariko bose bazaja mu ijuru. Reka ndakubwire mwene data, urashobora kuba uriko urafyinata, uriko urayifata minenegwe, ariko imbere y'Imana birafite agaciro kaniniya. Uracafite iki? Uracafite amahirwe yo kwihana. Ntago urava mu isi. Kuba ukiri muzima rero ukwiye kwihana. Kuba ukiri muzima, wa mugabo we, wa musore, wa mukobwa, wa mumama we, urafite amahirwe yo kwihana. Ngo hari ikintu Imana yagusigarije, hari ikintu Imana yagusigarije ngo tunganya ibisigaye utatunganije. Birahari, ntubone uriho. Imana iba yagusigaje ngo utunganye ibyo utatunganije, ariko wewe uracidegembya mu byaha, gusinda, kunywa amatabi, kunywa imogi, gukora ikintu cyose cica. Reka ndakubwire, hazagera igihe uburezi bw'Uwiteka bukuvaho maze ikurandure. Hari abo Imana irandura n'igihe cyo gupfa kitaragera, Imana ikabarandura kubera kutumva. Hari abo Imana irandura, hari abo Imana icishamwe umurongo, igacishamwe umurongo. Hari abo Imana irandura igakuraho, ikabagabanyiriza imyaka. Mwene data, uri kuranyumviriza, niwihane, ihane ubwawe bwo mu ijuru buraje. Dore Yesu araje mwene data. Reka kwambara ubusa, reka kwishamwe ibintu mu mutwe, reka umushatsi Imana yawuguhaye ari mwiza, urazi ukuntu usa neza. None n'igiki kiriko kiratuma upinga Imana? N'igiki kiriko kiratuma upinga Imana? Reka ndababwire inshuti z'umusaraba, ndabakunda kandi sinzareka kubabwiza ukuri. Ubukunda umubwiza ukuri kugira ngo ntarimbuke. Imana yaranyeretse kuzimu, narahabonye, ndazi uko hasa. Niyo mpamvu nguma mbwira abantu bihane. Mwene data, ntuvuge ngo niwapfa ngo bizabirangiye. Warakoze neza uzaja mu ijuru, warakoze nabi na uzarimbuka, uzababazwa, uzatabwa mu umuriro uteye ubwoba, wikubye inshuro 7. Mwene data, nshuti z'umusaraba, niwihane, dore igihe kiragiye, dore Yesu araje. Reka gusinzira, nubyuke, nukanguke. Murashobora kumbona mukajya ngo ndi umusazi. Ntago ndi umusazi. Ndi umusazi muri Kristo, ariko ku mubiri mu buryo bugaragara ntago ndi umusazi. Ndi umusazi muri Kristo kuko ndikunda vugira Kristo. Mwene data nkunda, dore Yesu Kristo ariko arashaka kuva mu byaha. Erega Yesu yaje gushaka wewe, dore Yesu ariko aradodora mu mutima wawe, ariko uri kurirengagiza, uri kurakomantaza umutima. Mwene data, nshuti z'umusaraba, nimureke icyaha n'igisa n'icyaha,
ukuri uyu munsi ndabafitiye ubuhanuzi ndonse muri Bibiliya, n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, ubuhanuzi buvuga ngo nimwivomere amazi. Reka manze senge. Uwiteka Mana Nyiringabo, nukuri ndi imbere yawe, ndakwinginze uhabwe icyubahiro, ndakweretse ino jambo. Mwami Yesu, uriho umugisha, ndakweretse umuntu wari we wese ari buryumvirize. Mwami rimugira akamaro mu mutima, umwuka wawe wera aherekeze ino jambo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, reka ndabaho ubuhanuzi ndonse bunyuze mu ijambo ry'Imana. Ubwo buhanuzi buri muri Nahumu 3 ku murongo wa 14 havuga ngo enda niwivomere amazi azomara igihe uzoba wugarijwe, amaboma yawe nuyakomeze, ja mwibumba ukate ugondo, fata iforoma ry'amatafari. Reka nsubiremo ngo enda niwivomere amazi azomara igihe uzoba wugarijwe. Ako konyene ngo enda niwivomere amazi azamara igihe uzaba wugarijwe. Ngo enda gasubiremo ngo enda niwivomere amazi azamara igihe uzaba wugarijwe. Ijambo ry'Imana rivuze ati ngo enda niwivomere amazi azamara igihe uzaba wugarijwe. Mwene data, urashobora kuba upinga rino jambo. Turazi ko hari ibintu bibi byateye isi, ariko birashobora kuba bitarashika mu rugo rwawe. Urashobora kuba urinzwe, ariko hariho n'ibindi bintu bibi, ibihe bibi biri imbere. Ibindi bihe bibi biri imbere. Ntugire ngo ni 2021, ntugire ngo ni 2021. Ibi byo byamaze gushika, nibindi biri imbere. Muri ko murateguzwa, muvome amazi azamara igihe uzaba wugarijwe. Aya mazi ari karabwirwa ngewe nawe. Nimuze tuvoma amazi. Ba Kristo, nimuze tuvoma amazi azatumaza igihe, kuko ibihe biri imbere ni bibi. Ibihe biri imbere ni bibi. Mwene data, nshuti z'umusaraba, ibihe biri imbere ni bibi. Nimwihane. Yesu araje. Yesu araje. Reka ndakubwire, niyaza agasanga ukiri mu vyaha, ya nzamba y'akabanga ntayo uzakumviriza wewe. Kubera iki? Ibyaha bizatuma utumviriza iyi nzamba y'akabanga. Yesu Kristo ntazigera kwibira ibanga. Ya nzamba y'akabanga ntayo uzumva. Nimuve mu vyaha, muve mu vyaha. Mbese mwebwe ntimuruha kwikinisha. Reka ndakubwire, mwarabwiwe kenshi mwanga kumva. N'ubu mukibwirwa. Reka ndakubwire, uburakari bw'Uwiteka nta muntu afite kuzabuja imbere. Uburakari bw'Uwiteka
nta muntu afite kuzabuja imbere. Kubera iki? Mwase kumva. Uburi n'ugutwi niyumve icyo Umwuka Wera arimo arabwira itorero. Uri n'ugutwi niyumve ibyo Umwuka Wera arimo arabwira itorero. Yesu arimo aradusaba ko twihana bene data. Yesu arimo arashaka ko twihana, tuve mu byaha. Umwansi w'Imana ni icyaha kabisa. Umwansi w'Imana ni icyaha. Umwansi w'Imana ni icyaha. Haleluya. Bamwe muri ko muraza kwicena mugaca mwirukanka bivanye n'inyigisho ndiko ndabahereza. Reka ndababwire, ndiko ndabahereza inyigisho z'ukuri. Uzagenda hariya bagukubite inyigisho zo kugumiza mu isi. Ejo ni wapfa ukabona uwuje kukwakira ni bya bindi byambaye ibintu by'umukara. Ntuzuvuge ngo ntiwabwiwe, kuko inyigisho nyakuri urazica ku ruhande, mbese ugaca ukarota, ugaca ugenda handi bakubwira ati Imana izakugirira neza kabisa. Nge nimumbwire, hari umunsi n'umwe Imana itarabagira neza koko ko muri kumurayibeshira. Hari umunsi n'uyu Imana itabagira neza. Icyambere, ubyutse uri muzima ntacyo wabaye. Abandi babyutse bameze uku, abandi babyutse bagwaye, abandi babyutse babaye ibimuga, abandi babyutse bapfuye amatwi, abandi babyutse babaye ibiragi, abandi babyutse bapfuye amaso. Ariko wewe wabyutse umeze neza, atakintu n'iki cyononekaye. Hanyuma ngo iyo si neza Imana ikugirira. Ese kuba Imana iguha uburenganzira bwo kubyuka ugasubira kandi ukabona uwundi munsi mushasha, ugira ngo si ibintu Imana ibikugiriye? Reka ndakubwire, mbe uzi ngo n'abantu bange bariko bararira kubera inzara. Ariko wewe urirukira mu bintu byiza, ngo Imana guha imodoka. Iyo ngiyo ufiteyo wayikuye hehe? Si Imana ayiguhaye. Iyo yashaka ntari kureka amafaranga ukayonona ukaburamo n'ikintu wayakuramo. Erega Imana afite ububasha. Kuriruka nkariya ngo baguhanurire nginzu. Burya umuntu aba muntu uzenye akodesheje inzu, hari ikintu na kimwe umusumbya. Icambere ararya, icya kabiri abyuka ari muzima. Weho urarya uvyuka uri muzima, kandi agashima n'Uwiteka. Ari mu ikode, mu nzu y'ubukode, arashima Uwiteka. Ariko wewe Imana yaguhaye inzu, uri kuriruka nga hariya mu bahanuzi baguhanurire ko Imana ngo igiye kugira iki, kuguha ibindi. Reka ndakubwire mwene data, urimo urakunda iby'isi. Ibyo by'isi utarebye neza uzabisigaramwo, kuko nta munsi n'umwe Imana itakugirira neza. Uragwara umutwe, ako kanya Imana ikaba yawukijije. Hariho abagwara umutwe bakabapfuye, bakicwa n'umutwe. Ariko wewe uragwara umutwe Imana ikagukiza. Hariho abagwaye corona, hariho abayigwaye Imana irabakiza pe. Sinzi ko bavuga ko bwaba ubushobozi bwabo, ntabyo nzi. Ariko ngewe ubwanjye nzi ko ari Imana iba yabakijije, kuko ni kontorora ubuzima bw'umuntu. Ariko wewe uragenda hariya ngo baguhanurire ko hari abarozi baje kukuroga. Reka ndakubwire, burya iyo Imana yashaka ari kureka no mu ijoro bakakunigura. Ariko kubera urukundo Imana igufitiye,
irakurinda, abaza gutera usinziriye ikazi kabakubitagura we wiryamiye ukabyuka uri muzima wayura utazi iby'Imana yakoze usinziriye. Nkaba nshatse hubwira neza ari wowe mwene data ukuranyumviriza, nushaka ubwami bwo mu ijuru, kwiruka mu buhanuzi bwo kuguhereza ibyiza gusa, nukuri hari ibyiza ufite Imana yaguhaye, no kuba ufite abana bazima n'ibyiza Imana yaguhaye, no kuba Imana iyo yaraguhaye urugo rwiza ukabugwicayemwo n'ibyiza Imana yaguhaye. Reba ukuntu abandi ngo ziguma zisambagurika bakubitana bagira iki, ariko ufite urugo rwiza uraciruka mu bahanuzi. Ese niba ushaka kuvugana n'Imana waza usenga ugafata amasengesho ugasenga ko Imana yazi kuvugisha no mu nzozi ikazi kana kuganiriza. Reka ndababwire, ibi byose muri ko murabona ni byisi nta kamaro. Nugwane no gushaka ubwami bwo mu ijuru, gwana no gushaka ubwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru nibwo bukomeye. Nugwane no kwihana, niwihane, niwihane. Kino nigihe cyo kwihana utarapfa. Ntuzi ngo buraca umeze gute we uri kuranyumviriza, ntuzi ngo buraca umeze gute, ariko ijambo ry'Uwiteka rirakuza ugaca namba rukubera iryo jambo riba ryagukozeho riko iravuga ibyo ukora uca wiruka. Reka ndakubwire umwene data, wirukana n'icyaha, uryamana n'icyaha, kandi uko uryamana icyaha niko uryamana n'urupfu, kuko urupfu rutuma upfa nako kuko icyaha gituma upfa, icyaha gikurura urupfu. Wumva ukubwira ati wewe wikinisha nureke kwikinisha, ukaca ugenda buke ugaca iyo video ugaca uyigira iki, ugacishira hariya hirya, ugaca wirukankana n'icyaha cyawe cyo kwikinisha. Kandi ubwo ntumenye kuri kuragendana urupfu rwo kukurimbura, ariko wihanye ubwo rupfu rurakuvaho. Video ivuga ngo wamusambanyi wereka gusambana, ye baba we wumva ariko yavuga ati wamusambanyi we ukaba ari ubikora, uca usumira hariya iyo video ugacu ushaka wa unda kugira ati Mana tumva uko Imana ivuze ni wakira umugisha, uri umusambanyi. Bakubahuka bakakubwira ngo ni wakira umugisha, uri umusambanyi. Ese hari umugisha w'umunyabyaha urabona? Hari umugisha w'umunyabyaha kabisa ko bari kurakubesha? Hakubwira ati wamusambanyiwe nuhebe gusambana, wamusambanyiwe nuhebe gusambana. Bakubwira imigisha, ye baba we. Ese mweneda ni wagera imbere y'Uwiteka urafite ibyo uzakwireguza, ntuzavuga ngo ntiwumvishije, kuko wama kuri ntuze kuri YouTube, wama kuri Facebook, mbese wama ukoresha ibintu byose yuko avuga ubutumwa. Uzavuga ngo ntago wumvishije koko, kandi ugumubwirwa warakunze ibyisi byo kubwira ati humura Imana gukunda, ati humura Imana ije kukugira neza, ubwo wiyambitse ubusa. Ati humura Imana ije kukugira neza, wambaye ubusa. Hakubwira ati genda wambare wikwiza. Humura Imana yumvije gusenga kwawe, wishinze wandi humura, nawe bakaba baguma bagushira hariya hasi, ugumuri hasi. Humura ugumuri hasi kugeza igihe Yesu azagarukira, bakubwira ati nguwo Yesu aje kuguha urugo rwiza, Yesu aje kuguha biriya wasabye. Ubwo ariko arakubwira uri umuntu w'umucuraguzi, bene data. Ese koko wumva bo bateza bari kurakubesha? Hakubwira ati ni wihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje.
wowe uri umucuraguzi, ihana ubwo bucuraguzi bwawe, kuko nutihana uzarimbuka. Nutihana bayibayi urarimbutse. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ndi buhishe, mpishe kugira ngo Imana nanjye ingire nabi. Sindaguhisha, nutihana uzarimbuka. Kandi ikindi, uzi iminsi umaze, uzi n'imyaka umaze, imyaka usigaje ntayuzi, n'iminsi usigaje ntayuzi. Nkaba ndaguhanura, ni wihane. Ntabwo uzi ko uyu mwaka wa 2021 kuzawusimba. Ni wihane. Nimuze twiyegereza Imana ngo ni mwame mwiyeza uko mutazi umunsi n'isaha. Ni mwihane. Ndarangirije ahangaha bene data. Ndarangirije ahangaha. Imana impaye kuvuga amagambo menshi. Nukuri ndamenyereye kuza nakira amakomenti yo gutukwa, kandi ndabashimira cyane. Ndabashimira. Imana ibaha umugisha. Muri ko matuma nanjye mu mwuka mera mbumusoda akomeye, afite byinshi ibimukwiriye, ibinkwiye kumba umusoda, umusirikare wo mu mwuka. Muri ko muranyambika amapete cangenda ndemereye mu mwuka, kandi n'Imana Isaheli guma intuma irampa amapete. Ndabakunda. Murambwira amagambo mabi, ariko ngewe nzaza ndabaturaho umugisha. Nzaza ndabaturaho umugisha, kuko akanwa kanjye ntagara ko kuvuma abantu. Akanwa kanjye ntagara ko kuvuma abantu. Akanwa kanjye nako guhezagira, nako guha umugisha abantu. Wowe uzanuka nanjye ndaguhesha umugisha. Imana iguha umugisha. Kandi muryango ndabanga, nge sindabanga, ahubwo ndabakunda. Ndabakunda cyane. Umva uzandwikira comment yo kunuka, Imana iguha umugisha. Nge nzaza ndabahesha umugisha. Bene data, ni mwihane, kuko ubwari bwo mwijuru bwegereje. Yesu nabaha umugisha. Nzaguma posting amavideo, kuko ndafite ubutumwa Imana yampaye ndababwira, ntago ndabuvuga. Fite bubiri njyamanye, sindabuvuga, nzabuvuga. Reka dusenge. Uri w'igiciro, urera, urakiranutse, urakayangana. Mwami ndagushima kuba umpaye umwanya wo kuvuga ibyawe. Data, ndakweretse abantu bawe, ubaha umugisha kandi ubagire neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bye. Yesu abaha umugisha.